Cardom Carvera do Aphan Motha Kerala YouTube channel hin pan ninga klong la pen ning kang sam cardom project lo cardom pini labang so lang mar janong ilitum SWOT analysis a puthang le che thaning lang personal SWOT analysis Kopilo la pen Kopi thisi ilitum en nang je personal SWOT analysis ke ilitum methang phan chichini ne methang phan chitarlip pen chichi ne polote perthelong Ilitum e kalong PC claim jima pula chini pame medat po la pen klar dak pen PSIC claim ni ma ilitum chini ke dat po la se SWOT personal SWOT analysis polote ilitum ahok pet P market hack pen PSIC claim ni ma e kailong la chichini pame po SWOT analysis ilitum claim lo polote ilitum personal vision ta chipen jong joy kepo la pen personal vision ke kenang sot athema ilitum intrinsic journey based motivation si NG ako la hanlo kemenai ke intrinsic journey based motivation la ke ilitum halabang so motivation en lo polote ilitum e kailong ta kai kita pu damjin werpo la pen ningkarong ta do werpo ani wang sai ki klem se ningarong chen werpo Tiban sida hala kaprek a motivation bang elitum ning karong bang dover vitet po thema hala ke mo nang li ke mang long li tik ke kai ke ta ning ki bi ning ki oil la son do kok po la pen hala bang nang ke toy po ke antu silo siksak bang a join ni bang phan aning parong je joni nang li claim lo pote tata nang li ning arong red pot thima nang li jung jung pen kali dera pot mate bang phan ke phiri pen claim dat lo polote data ning arong adet po so hal high motivation ke extrinsic motivation polo ke dam ta la mar jan lo ilitum than nek lo da pen intrinsic ar lo pen methang pen pusita jong silitum goal base bang mate pene ke mang a join ne pene kari a join ne pen claim lo pote la bang ta isi ka chingnang do kok po athema ilitum lasona motivation en lo plote mo ke mang chun det apita isi ningkarong bang lason ke mang pen ningkarong ke men dopo la pen malam so phia bede titi asila so phi kopilo anso se ako ilitum mang thupo pathe thupo ako la so ke mang mang long thulok te ako puthot abithupo apus lason si isia bai kang cheman det po isi ka chingnang do kok po la si kemenai ke journey based motivation la ke ilitum kona pen lo ke cherap ko son si ka cherap la ke ilitum personal vision pen si ka cherap la pen personal vision dolo pulut ilitum la so motivation bang si en po la pen e kai ding pi tai si en ning karong to kok po la si personal vision ko pilo nang li kai ding pi ko pe hin lo apol che pi po ko pe hin sin nang li jagong che pi po la han lo personal vision set up personal vision chi pin chong ji pol te le tum me thang phan chi chini nai me thang awareness noi self awareness doni la self awareness chi pa de pu te le tum la personal SWOT analysis bang en nang kok po la si che thang tu propose nang personal la motivation apu thak intrinsic pukan nang lin thang me thang ning ke hang pen ning karong pen ke claim asai ke la sona motivation ke intrinsic polo motivation pi athesi nang le claim lo ke nang lin ning ke hang nang le ning arong la hai ke claim ji inora munet inglong kalu aning hang pick la pen aning arong pick polo te la so alang li a motivation ke la ke intrinsic lo me thang ar lo pen lo ning ke hang pen si ke claim of pot la si la ke intrinsic motivation la seta hala extrinsic bang ke nang li komani aphan
aning ka parong ji mate mani pen kero long ji mene upen ke claim asai ke la ke lason pen ke lason motivation ke extrinsic polo hong pen ke bang mani nang ke bai mani nang ke toy ajoni si nang le claim de lopo de la ke extrinsic motivation la ke lang li me thang pen kali lo la ke ino au so jong si lo chelang pik lo la pen marks long pik lo athema master ni mate master tum ne phanang ro po teachers ne phanang ro opo padi ne pai ne po ta nang ro pik po lason ka matha pen claim lo polo te la ala li motivation ke extrinsic lo mate ka pheri ajoni apo pai phan ke pheri ajoni mate teachers phan ke pheri ajoni alang li lo por he lo pen marks che palong lo polo te la ke extrinsic motivation ateng pensi ke claim lo asil extensive bang ke mimi lo thema la ke methang pensi methang ning ke hang ave bang nang ke toy nang ke bai a joni si litum ke klema po la pen ning ka rong ave that po ning ka rong ave lo po te litum I phua to lok ta dopamine a chemical bat be that po dopamine le bat be po te litum a phiong klem thek the ong po jakong ave ang ong po la si la bang ke mimi lo la bang ke onang po Kimenai bang ke intrinsic ar lopen seta ar lopen pusita hala goal based motivation na bang ke pheri meme thema la ke kemang lai phua tor lok la athengno bang frontal cortex pen se ilitum la son mang ji ilitum mang po pene mang po ar I po mang po hala palong ya phan sita la frontal cortex bang ke la long de da pi cheman po pula bang matha mek attack the chini ne la supposile tum penem kemang long lok a phi ni thom mate alom so phi ningarong ave det kai teng to kokte hedonic adaptation pula kai teng lam tang ma son po la pen ningarong ave thudera posi iltum puthot pene ake the mang thu po la ta hala ke the long thu det phi puthot ako puthot la son ning ka rong ga bisu det po la pon la son se awai isi awai kang cheman det po la ke ka ching nang si doi kok po ilitum ching nang det po jong si goal based motivation en po te la se ke menai bang ke intrinsic hala thema intrinsic po te nang li kai ding pi nang li personal vision ateng si claim po nang li kai ding pi ko pe hin si nang li claim jima apol chi pi jima ko pi si nang li ning ke hang ma la han lo personal vision ke la personal vision ateng pen polote nang li labang so si en po la ke intrinsic journey based motivation la ke damboy hutsi ningarong pon bompo athema la nang li ke claim ke kopilo la nang li kai ding pi aphan kai ke ta la han lo ke claim nei la son a joini sin nang li ningarong do ver po la se hala ke claim phan si rd people ang thek phan ke rd people la so motivation ke la se dam boy hutin garong pon bom aphan si rd ki pe lan lo la si la son lo hala goal base pulote nang li men men aning garong po hala haya motivation ating penang li sai chun chit po se ta nang li emotion of joy to po se emotion of joy ke men men alu krak po aphinang here to tok po kaya teng abi to that si the flow bang ke la ke nang li nang de arong pon bom po ban pon bom po kai keta la pen ningarong pon bong polote a hok pet ke dopamine do vek po I phua tar lok lang dopamine do lo polote le tum ansu se sai ta pa chun thek bom po klem thek bom po la pen long lasting ka kita ningarong pang do wer po adi ding clue yan ka ding pi do po la si kemena ke journey intrinsic journey based motivation la te bon sita ile tum intrinsic based motivation ng polote ile tum personal vision to nei la han lo ke cheprek ke hala kapre ka motivation abang ke nang li ang theklong ni lan sin nang li ning arong ji sa labang so kimenai a motivation mate intrinsic journey based motivation mang ke cheng pa masin nang li ning arong do po ning arong bom lo plo te li tum phuta lok ta dopamine do bom po ke thek ta do bom po pachunun bom po ang thek do vek po la ke lan lo la si la so intrinsic journey based motivation ki enjoy journey ilitum personal vision chipen chong ni la si SWOT analysis ke just personal SWOT analysis ke ilitum personal vision ki chipen chong di aphan asia ke rap thetan SWOT pukela ke just met la so
analysis mate lamet katar lip ke jasemet business atum se ken SWOT analysis ke business la pen business asong atum tebon se la ke me thang jungjung phanta en me personal SWOT analysis pulo SWOT poke pi phansi pudam lo ilitum lang daming dang SWOT poke S ke la ke strengths pate jakong nang le lang lime thang long jakong do pilo market tech pima ki un maki untang asai ke claim kubi ma ke me a ot lai ke nang le strengths la weaknesses pakal nang le ning hang hi nang ning hang o e asai pachun thek the thek o e asai mate a ot pene a ot ta do de that claim ni a ot abe that mate ning chpa ding ta ho pene pene a ot nang so la ot abe that pul la ke nang li weaknesses la Pothot opportunities ke hong long pipi ma abar sai ke do nang le strengths nang le jakong pen pipi sai claim munji ma lahai abar sai phan ke opportunities polo threats puke la bang ti bang ke threats lo nang li phan ko pine ke kham khe do e ka long nang li kai long nang li kai long la pe nang li sai long pine kham khe do kok ji ate ke phri me ang thek do lo pat lahai ke threats lo lahai pang thek nang lahan lo SWOT poke la se ilitum SWOT nam je polte isia do long che tok dat un pene al do long dak la pu seri pan loi la son lo la hini mutually perpendicular lines la pu bhag no isia do long la pu sidi lo hini line sidi lo la pu par pan pet lo pote nang le room phlong yi la quadrants bla quadrant phlong yi apu rv athak rv ke nang li strength dong nang li ko pp ma nang li jakong ke do ko pp ma frang hot ki un ki chun nang li qualification nang li pun nang li jakong pi ma ke thek la hai che tong no son pho on ke kenang la so pi puthot weaknesses nang le ke thek the Q&A made sai ke claiming tung te ko pipia same ke claiming tung te Q&A la pending ki ding pene la son nang le out abedet la son out abe polote la ke weaknesses lo la pen opportunities per our side pipia our side do ma nang le ki do dim long mate ham phang long pipia our side do ma ki claim nang le jakong pen ki claim eg pene asai do ma ve ma la hai atomon la hai lo opportunities ke la pen threats ke la ke nang li phan ke kham khe yang dung ke mone tum ning me thang thiriat lo plo de kham khe phan ke thek long we la plo de kai ke ta ning arong chen ver pa ka phere nei ya thai lo sida pang theng ni plo de pang theng no ko pi sin nang li phan si kham khe do ma nang li kai long la pen nang li sai long la bang chelang nang kok po la si la han lo ilitum personal SWOT analysis pode clar dak po ilitum clarity do po mate ke clar do po la pen ilitum personal vision ta chipin chong on po la pen isi nang li kai long ke claim nei sai mate nang li career ta isi akeng det do po isi a direction do po lalo the SWOT analysis ke la han lo ilitum phan ali nang ge pi nang li methang phan chi chini po self awareness kwan ma jakong do kwan ma jakong ka we la bang chi chini po la pen ke mang ta nang li pen goal setting ta nang li methang jakong pen goal setting un po athema ladang nang li kun e ta chi chini po la si goal setting hin ta nang li phan nang rap po la pen decision making ko pe hin sin ni claim nei ma po la son ning chi sik un joy ke po si sik un po personal development nang li methang jung jung isi kaching thu do kok po personal development nang li akime na thu nang li ki un na thu sang jung jung nang li ot ta isi me sen do po isi kaching thu do po like a personal development lo career planning nang li sai long ki claim ni ppia sai claim ni ma labang nang li chisik pa me long lok po ben nang li ning ke thea do po confidence building pro la ta to po la hen lo SWOT analysis ale la hai lo ilitum ptc la hai thesi ilitum SWOT analysis nai le SWOT analysis ke cheng lang polo nang li men la hai strengths mate nang li ke thek hormu men ning awade ta hai athma ilitum ki ong dung tum ke ning ke the ka ve si ke ong mate low self sing ke dojoni si men la hai ke thek ki un ata ning awade ta hai la se approach and ta chok ke cheng la pote pa jo ta chok la pen la so personal vision ke pen chong ji hot jase met nang le ada prang munit ave pin hun nang le nuet hot le claim ik noi
nang le phan lại sia lo long là dak là sia lo long là pu sidik nói room pli bona là sidik nói patheng par pan là pu par pan ik pen nói cái là dak pli đuôi là dak pli along nang le tong cái nói nang le cha kong là pu nang le cha kong là pen nang le kiun kiun cha kong ka ve kiun e pen là dak ber đuôi là dak bang ken nang le da big nói là oversize pp oversize ma ke do Kopi ma ham phang lo pp ma nang li jak ko pen pp asai claim mun ji ma la claiming noi la pen la amber do lang la dak bang ke hola nang li phan isi ke chak na pp ma ke chak nap ke do ma de nang li phan ke kham ke pene nang li phan asung de diang thek do pro de lai tong noi lan lo personal SWOT analysis ke nang li la hai claim lo pro te nang le thang phana chi shini po la pen nang le personal vision ta chi pen chong thek po men la so personal vision ke to ko nang le la hai ning a vedel lo pote ning ni thong pi po thot claim thuing noi tok thuing noi ning bang bom po pen decimet personal vision nang le ki claim ni ko pilo nang li jak ko apa nang le kirim ni nang le kalung ding pilong pisi krim ni pan personal vision silang sin nang le jak ko pi pilo ma ke do la bang lo ardi pinang po ke la pen hala nang li ki un e ke thek thi bang ke preservation long chipa we der lo polo te la bang ke an su si lo ke me po athema nang li thek o e det polo nang li apor chipi nang ko po jagong chipi nang ko po sa ki ong dung elitum jakong la strength bang si padoni elitum personal vision long ke ko wang thu